Ki Menteri Kilingdo rengkat bagi sordar jeng senang berper-berper ki badan hapok ke Hima Langrin ki loong banaduk ke senam arjar khatway ngiladap banyesuk rengkat bat ke ying gesem jong pa im nang teis im yong ubadai usim jong ke Hima halur ki kattu kat ni ki kinram ki badan ha ke Hima bat uloong banaduk ke tiga senam kam don syuk kata ke jing senchar don bor bat ke Hima kadap da ke jing suk jing san. Bat nak kaliang kini ke kenhun kalau ong bakajing kenok jong keseng samla Hima Langrin kamlong ke besisha. Ya kita ki kentien la keren di ki kattu kat ni kiri orang pa ki badan ha kaliang upai em nang tei minta ke sengi ka arpun riu terik naitung ha kajing let ya kendu yu em badai pe ya ketanat elaka ba PNCM ban pentip syau bahadu minta uni ubasenchar 4 judan kata kajing senchar don bor hapok ke Hima. Bat nak kaliang kini ke kenhun kalau kenturu ikiseng samla Hima Langrin rengkat ki kattu kat ni kiri orang ba jong ke Hima bekim dei bani lambakla halor kini kamat. Ha ka bedai bukan kajing don atli ki bos sicar ngan percaya pintak kalong kumni. Hadin bengilawan ra ya kajing sok hapdeng kani kamukuduma akabayale hapdeng kaying bat kahima na kementak kajing ikni ki atli ki kendau. Kalau langan tilap lau langam hatila bat ka penetuli. De ban peniat ya gitu ki atli ki kendau. Kamut ba haban pom ya ketuka management board. Nama balai nama kini ki atli ki kendau kem dei trai su tang jong ka Hima li jong ka yen para dei ka join property. Dia apa ka join property kamut ki member ban ya don lang hatu ka management board dan orang ban nakalian ka yen nakalian jong ka Hima. Te kani ka management board pada kam nung tai ya ka board sar jong ka Hima. Ka board sar jong ka Hima kalong hikum majulong usim ulong usim nangka ki Menteri Kilingdo lang rekat bagi ya kuat ka ekip Sulban Hima. Te kani ka management board kam tai ya ka board sar ka pej bitang ben priat ya tu ki at liki kendau. Pada begitu nganga putih ba kam semlong kum kata nomor pa kayem long tai ule meroi ya keno ule da karai jong ka extra berba ke ketua kalong tang ke jung pentu bre na kaliang joki kun tinong ka persa kan rai kum ka extra berba ngaru ngari un dapat ka extra berba ngangati belang paswa bangin penukam ya keno kapisa ba de ka fon jong ka Hima ni rai da extra berba ke kam sumdon kum kata Romut kajing kena yang bakas sudah pada tang ni lambak lah. Ha. 100% kajing kena yang bakas kalau tang na kamta ban produstu kala ya ki ba lamtep kajing ku jong ka dai sai rai na kalian tu ni sai pa muslim judon kata kajing le marwai kajing penuh kambakla angrai ule hi ya ka ba ha hadu menta ni ko ki hajar ni sakti pa ba padon kum kata kajing le marwai ni kajing le tombol betul. Ya kajing pro kum kajing pisai kalau ini kajing ya persu bakla haki ni ki seng samla kalau itu kimat di balik pisai kini ki ramba akmat bagawai kadai ka usim besar bor bagawai kita kajing ni atli ki bor besar hapo jong ka Hima de nomor pakam sumdon kum kata te da kajing ko ngila da bu kajing pisai ba ni guru kajing tepat bisa rapi usim na kalian jong ini ong ba na kalian jong ni kung ka diskusyon ni sisin bala don kanu ka komplain ni hap kan study ba ni hap kan pek hi ya kajing sisa te pangupta hi ong ba nada don kam banfot kum ka banfot kum ka hireng rong sakot kanu pan yo ya kajing sisa tidak saya kalak banding lembah ikut Islam de bat nakaliang jong ni long ku bakloi lada sal pinsin ikut ni akan ko nomor ba kum bangila depren ba nakaliang ni ngim siam don akan kata ke ni bari kita nakaliang muslim ka lebar pan pendek yo ba ni pan pensiu yo ba ari haswa bangin sa warra iya kan ke jingesuk ha ka baydai bat kamu ko duma ka bayal layale hapdang jo kayeng pat ka Hima ni ada pan aiswa ke jing percai haman lagi sino te hadin bangila yo ya ke jing percai haman lagi sino te dah ka dorbar pelun jong ka Hima hi barok kawai nila yarai lang ba ngin pedu no sendon ya kane kamu kuduma pat ni mara no ya ke jing esok ba sisa hadin bangila mara ya ke jing esok nilap ba
ba ni isibon yak iki jingkala kebenkong kom ka song sai kabundon syu ka jing sot hapdang jongi haparan nong snong parahima nangta nadu karoi kapar hakabang yem jui meno namar ba kompan syu itu saya ne pi ba kahima lang ren kumi ba lesi baru ngetiap kade kahima baru spak andai tang namar pakadon kane jingale kane kamukuduma kamot kahima lang ren kam ju don fon wat tang kande ro ngam tips ai kajak tang ba kadau kapaki ai kisip dubun swa kalong ba lalu di hakum koduma denrai hadin binglayo ya kane besok hapo ka jing hapnya jong ipin nong tai yo ya ka jing syai ya ka jing lut bari ya ka jing sep hakapor jong kadobar hima udah ai dah kecil ba nalo kata udah pihak watat ya ka jing ni nak ka hima sehat ni phone ka development phone ka research phone hak apa itu berkane ka development phone ni sisa ba lengba kane ka jing esok ni layo isibon kita ki lat jumpuran empat kok jong lima nak kalian ngangat mata kasingi wan menkendu ya iem incas ilaka ba persen sim ke kajungan kendu jongi mata kasih kalong halor kanong rim ba hakini kindat tayo ki bladap kidon katto kanne ke kenhun na kaliam jo kaseng sama ki malangrin pati katto kanne ki pajba ki lawan hangne pur sosial na mata berman ujor persya ya usim abaki laong ba usim jong kay mangaru sinsa don bor ya kasima kina kaliam jongi hakani kapor nion bu patbu ke jeng kerpat hakmat iam minca silaka ba pensim ba hadu kini kisi nadu bau acting ba nongte sing simyong badai paim jong kay malangrin nadu bau lolong kum acting sim hadu kini kisi sempat don kanu kata ka jing sinsa don bor nak bentar ki ba ikun ki hajab jong kahima kena kaliam jongi kum ki nong stong ba ki menteri ki longdo jong kahima hi borok ka we ba na kaliam jongi gerpat ya ini ki sang sama ba ki we pat ki itu ki rong ba wat nom melam bakla namar madan na kaliam jongi ba ikan mau ba nadu aja terwe ha ka ba na kaliam jong kahima ringkat bat kahing ka sem jong upain nong tei nilapoy ha ka jing compromise nak bunta baniasuk no ya ka jingele nong kunti ka jingele mar kunti haplen ka ying bat ka hima tenadu katu kapor ha ka barna kaliang baro arliang tedon ya ka jingyasuk hadu kini kisi kam samdon kano ka jing ka je bat dap ta ka jisuk ka jikman hapok ka hima tena kaliang jongi mata kasi ba ngilabu ka jing kerpat akmar burum jong uba pensensim ubade insas ilaka tingila kerpat ha ka burum jong uba so ban simlang ya kanya kajing kerpat jongi kum ki pajba no sung ki kun ki hajar tengkat ki menteri kundo ki sora sinang muta kasni ba soba ba ikwa hapoka hima ka jongi bang yim kwa syu ban phaidin ka tianggin biang kumbra long hakipor ki ba menswa namar ba ladangi ngimat ngiramat hak ki haki postem ki ba menswa hakapor ba kadang don ka jingele ngila ngimla ban ongsu namar ba kajingmi kajingyo hakwede bat jo kay maru ngim juyo nak mentai ke hima di nakaliang jongi hakali kapor ringkat bat pirong ba ringkat bat di menteri kilungdo nisko bon persko kopi tangkum tahi bat kinang don ki pirong ba ki menteri kilungdo ban hane kapor Iwan jongi hangni idon hangni ki samla irang ba idon ki rang ba sunong ki menteri kilungdo kajingwan mi jongi hangni kolong ba idap ta kajing sengo lengo haba idon katu kene ki kun samla jongi ki ba wan ban ujor persya di usim halor kajing keno ki ba bun mo nrei nakaliang jongi pade kinong song sunong cepat ba nim samla don jing tip ru am sepang kata kajing temu jongi kila sule la kale hi klam da don kata kajingnya lumlang pat ba banya keren banya tai halor kani kam halu hatu kalong ne am ban le kani kam kalong ne am ka bade hatu ki pat ba timon ne am ndai kila sule la kale hi tip hi kidan kini kirang ba kiba napok ki snong ki ang ba kajing wan phak sain jong ki ru ki ang ba o ba phak sain um le new phak pat usiem ban phak sain ba don kam nri kam dei ka ba kida wan ban batai sai hangi ki pat ba ban ong to ngin le kumta to ngin le kumta kana mangin yo ban ya sain ta ki complain ki dei nakaliang jong hi ki pat ba ni la sai ba nyin don kanu kajing sngo persya ya kata management boot nani ya kata kajing ya suk kapadeng jong kayeng jong usiem bat ka hima
Ngi bar khoi ni pediang da ka jing sngo ba. Kenang ba ngi wan ra ya ka jing suk apo ka hima jong lo jong. Nyim kwa shu ya tu jerwet jerwat. Na duk ilai pus nem musyawi lek kies ka hima kam judan ye. Ngi nakali ka development fund undan pelak ya lek kies. Undan jing mi undan ru ya. Ngakrai tang kata.